Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Voice of the People Party haga singsat jan jong katayo ka arpo terik ya yang arjar arpo sao kala penbena bakala be Seng no ya uba Avner medon Pariat ubalong udukot jong ka Seng Hadien bawa penmi ya ki Kynthoh ki balong persya ya ka Seng bat ki ba Kyrshan ya ka weipat ka Seng ka jingsha be Seng jong u Avner Pariat kalong lingba ka shiti bala pha sha u bat ya ka bala soy da u chairman jong ka disciplinary committee ka VPP Dr. Kara H. Shen baru General Secretary ke Disciplinary Committee ubak Grosper Rentatian. Hagani ke shiti la pentip bakum ka Seng Hadien ke jingmi ke jing Kynthoh no Avner Pariat ula kren persya ya ke Seng VPP bat penksan ke jing Kyrshan ya ke weipat ke Seng Sain Perthai lingba ke runsan social media ke Seng kalaong bakani ke jingle do udkhot ke State Executive Committee kalong ke bemiahap satya. Kumtah kabaydey bat kadi nakaliang ka Voice of the People Party kala shimya ka rai ban be Seng no ya uba Avner medon Pariat halor ki jing Kynthoh jong u persya ya ka Seng. Shishu nakaliang ka VPP kala ongru baga jingle jong Avner kala kata ya ka burom jong ka Seng ka barang yale ban penklan kat barang mi kisngi. Kumban chupen kin mau ba uba Avner medon Pariat udah kertong jong ke Seng VPP na po ke East Shillong Constituency hagi election MLA jong snem arjar arpulai but uba klempoi siya katong jong ke Jingjob hadin maula siya rem no hagi kertong jong ke NPP ke Dr. Maisel Amperin Lingdo.